Maloi lau mali e aho e ki mo i lele i tonga ko toa pe whiawhia ke talitali lele ki mo tolu ki ho mo une ngongo mo le do tonga ulua ki mo ua kai mawho ki televisione tonga ki he houani. Wakai koe ki ngahi ulu i o ngongo. Kamata ai polo kalamata koni whapaanga ngahi ai kau taha koe ngahi puli anga whatataha mai kau whengata ia whiama o makehe i tonga ni. Whao peke holo lahiangi a iwi mo ulele kia ku mao he kerekere o tonga ni whakahoa ki ngai tao ko maliwa tū. Pe a tali he wa apule whiunga ki kamatanga e ake to tongi who ke kolalolo a pongi pongi a tā walo o katopa ai ku hama iei ai hiki i e to tongi kolalolo. O ku te epe me ngahi tara noa kehi ana iange pe who ke tawa kai ki whamumita koe me malae o e sipoti kai o maa who ke tuunga o e ea. Ko li reani polu tele me wakai koe ia ki he whakaiki ki. O ku hounga ke pule anga ai whitahui aki koia o i wā o tō ngani me kau tahe ngai pule anga whatataha pe United Nation. O ku matunga eni me he tawhi mai meai ai ngā hito koni o la venga monu wai ho tau kakai i tō ngani o tau te whito ke ki nau tōru koia tū le venga fua koia ke ngai wesia o i whatamaki whai na tula o ange koia ne hoko i Sanuali. Ke taha eni nau ngā hito koni whakakeaki ki hengo whatamakini ko hono kamata i a honi polo kalamata koni whapaanga me nau waa ngawe koia ki elonga i whanau ma ai kau whengata i a whiema o makehe i tō ngani. Vai whanua tō pola mo i whaikiki. Ko hono whailonga eni e eiki minista e potu ngaoi ki ngahi ngai whaloto whonua no pele vaia. Ai kamata e polo kalama ngaoi koe ni ai a kutokoni whapaanga ma aini ihi whaingata ia mo whima o makehe i tonga ni. Ko e tokoni whapaanga koe ni i he paanga e taha te smalenima miliona ke tai maari ai he whamile whitingeani manoa o ofi ke kakai whaingata ia mo whima o makehe e wafe whangeau maano fitu. I he mea no pele vaia na ni whamamawha ia i e honga ke pule anga ai whetauhi ake wā o tongani me kau taha ngai pule anga whatahataha pe United Nation. Aho ni pia moho hono whakamanatu ai kamata fo o historia tonga. A whetauhi ake ai pule anga tonga me pule anga whakatahataha o maa mani. Ma ai whanau tuku hausia mo lawe ngofua. Ko ia e whemahino ake ai pule anga tonga ma pure anga whakatahataha. Tōpu mehe COVID-19 ni, tsunami mo ngāwhi. Ko ni hanga o whakatongia ai tōnga whakaikanomika, whakapaanga, sosiare, anga e nofo i api, pa moe tōnga o e nofo o kāinga. Oku kehe fofonga e aho ni, mihe anga mahe ni. E tau katoa heni mo ki nau tolo ku na wheelchair. Mo ki nau tolo ku i kai lerei ho nau fofonga. Mo ki nau tolo ku i kai lerei e nau mea. Kai umaa ki nau tolo ku i kai ke nau lava whanongoa. Nau mea ko tohe ahoni heni. I he uhinga koe ni koe tokoni o mai he pureanga whakatahataha. He ko ki nau tolo ku nau lave angofua. Ko ki nau tolu o ku whaingata ia. Bea ku pehe ai pōkalama i he aho ni. Ke tokone kina ki nau tolu. O ku ikai ke nau ma ai tau atai nā. Kai uma ai āta kai o tau inasi ai. Ni whakatai pehe eik minista e tokoni whapaanga koe ni ma aini i he longa i whanau o kunau whaingata ia whakai sino kai pehe ki kakai la lahi whima o makehe. O whafofua foke kau taha ngai pere anga whatahataha, nea o ke peseti e walu wha, ai ka kai o tongani ne wisia me whatamaki Sanuali. Pea o ke longa i whanau i toko tolumano o noafe ni mangeau ne wisia i heonga whatamakini, a hunga tonga mo hunga hapai. Ko e whakaambulewa e polo kalamani ke whakaivia ni ihi ko ia, ke te whoki hanga mahenia e mo ui o hange koe mea ai eiki minista no pele vaia. Au e whakataha, ke tohoni a ki nau tolu. Ngai wesia. I whakata e ngahi ngāu e whakawawe. Pea pehe ki he ngahi fie mao. Kau maa ahono whakahoko. Ai ngahi ngāu e. Ke malu i aki. Ai ngahi wheitu pea mui kakai tuhausia. O wheunga pea mui kakai e toko tolu wafe. Wha ngau hiwa noa. Ngai wesia.
Pe pai mo ngā fi. Kai tau te fito ke whaingata ia. Whanau mo whaingata ia kai umā whoki e koutou reke reka. Koe pureanga whakatahataha, ngai kamata me he hiri e tau hono wā. Ma nau tolu na uesia lahi i he tau. Nai hanga i he tau whamāman lahi i hono wā o tuku hefo ai no fō i Europe mo Asia. Pe kono uhi ngai ai pureanga whakatahataha, hono tōni mai whānau lawe ngawhua. Whawhita e uhi o tua, ai ne toka ngā, i he pā e mō ngā whi, pe mo e whanonga o tau i ai. Nā e to tonu ke tau pūri ai pē. Ka koe mālo e neo whā, ona ke i tau hi mai ke tau whehaa ki hea honi. Ko e polo kalama tokoni whapaanga koe niu, hoa ngāwe ai e wā ngāwe ki kau whainga tā ia, ai no whamalmalu he potu ngai ki ngahi ngai whalota whanua, kai pehe ki potu ngai paanga, mo e kau tahan puri ang whatahatahan ki tokon whapawawe whapaanga mai lo ngai whanau o iloa ko UNICEF. Ko e polo kalamani ni mea ai me kau whafonga whatiplometika mei he poli anga muli, ko kau whainga tā ia mo whima umakehe, mo e nau ngahi tauhi, kai pehe ki kau whakawhi toko lahi. Mai ngongo ai leitio me televisione tonga, ko au wahe whanua tūpola. O ku whaau peke holo lahia nge iwi o ku mao hikere kere o tongani i ngai ahoni o whakahoa ki ngai tau ki mua. Kono wha e ni puri lahi kaya potu ngawe ngowe me toko ni mui wao tātāto ki tāwira mi manu ki he ngongo ai ledio me televisione tonga. Nā ne pehe o ku mātu unga e ni mihi lahi ngai ke mkali ku tāna ki he kau ngowe o tōganga ki he kere kere i he nau ngahi ngawe kaya ku whai. I e ne whamatarau rotonga i tonga niai ai timi me he wa awhasainisi a Australia ko e CSIRO pehe ki he wa ke kere kere a Australia. Anu sila eni iloa koe Land Care Research o vai e savea kere kere ko ia o tongani hirangi ia aefu ne mapuna me he mo ngā whihunga tonga hunga apai i konga ki mua o e tauni. Kono sivi eni o kere o tongani hiria ahano sivi whamui mui i he tau tā hiwa hawhitu noa. Ko e whaamulema ke sivi i, ko e haa e vi whakere ne te tāna ki mai me he efu mo ngā whini, pe ki hono sivi me ngai e lia i ka nuku polu ha a tafu mo a hau, ai ne hake mei gai e pia kōnai sānua li whapapau i tu unga kono konau kei kere koe ni i ngā hita wha aki koe ni. I kei ngatai ka ke whawhihoa nā ki tu unga tāo koe a kere i tāo ni, mo e sivi whamui mui koe ne whahako i he tāhiwa whiringo furu tōpū ke whapapau i, koe hā ai mea hi kere o ku holo mo tāna ki mai ki ai. Koe sivi e kalasi e tō. Sivi ai mea whaka kemkare, ai lahi ai kemkare i he kere koe ia. E sivi ai lahi o mea mo ui, mo o wale. Ka whina sa nisi a vena ha me Australia. E to fo spoti pe taha ko mala pakapuni. Ma to sio ai ke ki kere motu. Ako ne foi pehe mai pe ko ia, ko se foi spoti e wano e na o keri. O te gasa ke mo. Ko foi holo lahi au pipoi. O foi hange pe foi tala mai fika o ke holo ai mea mo ui. Ai ko sivi to hanga ulau. Sivi kemkare, sivi mea mo ui, keremutu aroa ke ngai siemu ke pe wanga mahin tu noko si kere, pe sivi rewa pa mo e fōra alahi koe kere. O hae ko ai koe taimi ko ku palau ia, u feitu koe palau, lahi ono palau i, momo rewa pangi koe kere. Ai koe whakahoa koe kere koe, o mea nai ngowe i, mo mea nai ngowe i, o sivi he fōra alahi. Ko isi ve tolu ko ia tene tala mai ai holo ko ke ka ko os mahino ne holo e lahi me mo ko ke na ne behu matu nga eni me he toi lahi ange nga ngowe pe he ki to lahi e whanua ka tau te whito ka no ngai aki ko ia e kemikali whanawao. I ene pe he rewa whai i whakaamu e potu ngawe ke whai ha whai tō tu uni ka no whasi si ana ho mai ko ia ngai kemikali hange ka whanawao ki to ngani ka e whate whito pe eni me he ola koia e mao me savia koe ni okuloroto ngā whai. Ai koe muesi alahi e whanua ai ia mea mo uga ke kere, koe ngā wea ke mkare koe ni i ngou. Pia koe mea pe whai ai whamaro, ko tonga mi pe, ko lai tahe ngā wea si. Whamaro ko mo mea hare pe, he taimie, te rere atu uapkolo. O toi ka whake pe mo e uapkolo i, he whanawao men, mo e uapkolo.
Ai ko me beni fa si o ke fa ma o ke lava pe e ponua ke foto tu ke tau tau I lo pe fa te fa paki la ye ka ko ia ku fa pe si o he ko ngahi fa monin te ta mai ke fa me ha ta fa tu ka ba o mai e ola e ko si o me mo wi ko he te hola o to tanto e tanto e fa fa si o mai fa to a fa na fo ta o fa mo o la ko ka ha o fo mua e fa te fito ke toma le ke Ko e whaamu sawea koe ni ke to koni ke ngai whoto tu ngāwe ai potu ngāwe ke to koni ke to uloa ai sekto ai ngowe. O kurotonga I he funga whanua e timi koe ni ai a ko os I tonga tapuni, pe ko os e ni a tonga tapuni pe heki haapai, pe au ki ai me whaamu e ka kanto mo wawao I he wikeni. Kai ke hiri ngai sawea koe ni e awe lewa e ngāhi kere ko malawa ki tāna ki, ke whai ahano sivi I Australia. Ai ko kei tahui pe ai me ngai Sampolo, pu ngai Sampolo eni me ngai kere ne to ko ia I he nau savea ko ia I he ta o tahi wa fitungo furu tupu. Ko ia savea ko ni fa pa ngai ia e puli anga no osilai ngai aki me va fa dolo fa se ni si ko ia Australia o fodu tu he va anga o fa skritalia Pasifiki PSPC. Na e whahai po tu ngau whakatau aki me langa whalalaka whaekonomika, ko tali eni e waa pule wheu ngai to tongi wha o koia o I koloalo lo ki he mahina ko ka topa ki Novema. Aia e kamata ngai aki eni a pongi a ho taha walu koia o Novema ni. Alice Tupou mo I whakaikiki. Ko e tatong whaokoi ni o lolo ke mahina ko o katopa ki Novema, o to hiki ai ko tatong whalukufua koe pensini e hiki a kia e senite ono tesmali ni menima ke lita, kalasini e hiki a kia e senite e hongfuru tesmali ono ke lita, pia koe ti saloleva e hiki a kia e senite tahaua tesmali fitu walu ke lita. I e tatongi whamo vete lewa ki toan tapu, ko e pensini e hiki hake ia o panga tolu sente ni maono ke lita me tatongi lolotonga, ko e panga tolu sente ni manoa ke lita, ko e kalasini e hiki hake ia ke panga tolu sente tahatolu ke lita, pea ko e tisolo lewa e hiki hake ia ke panga wha sente tahataha ke lita. Kono to hiki ko ni o tatongi lolo ke mahina ko katopama to ungai mihi awalise tatongi mahina ko Septema o whatatau ki tatongi ko ia ko loa lolo me Singapore pe hiki tatongi whereti whatame whetong paanga I he mahina. O ko mahina pe whoki nei holo tatongi ko loa lolo I mahina ko osi pea ko to hiki hake eni e tatongi whereti ko ia hono whawhalau mai e ko loa lolo I tahi ai ko e toki le koti maalunga taha eni ko au kia I ka pese te wahiva. O ko whatatau eni ki he whangatangata koe ko loa lolok malawa e he waka o uta, pe he whoki ki he keilele pe ko iai wheta ake waha o Ukraine mo Lucia, aia o ko whengai e ngahi kautaha lolo ke e watanau to e ngawe ake tanke lolo a Lucia. O ko kauke ngahi makatuunga koe ni e tu umao pea e paangatonga o I kai haliliu I e tu unga o I whawhetongi paanga. Koe ngahi matuunga eni o ku whaamalawa ke holo ai e tutonga ko loa lolo I he taimi koia o whataha I ai ki nau tolu. Ka bauko hono whahoko koia o wakai I koe ni I he totongi anga maheni e iai e holo ia I he totongi koe ko lololo o whatatau ki totongi maulalu taha koia I to ple anga. Ka kehe ko kei hoko atu pēa tokoni koia ple anga I hono toa senite wanoa ki he lita me totongi ko lololo I he mahina kotoa I hono tautou wakai I. Iene pehe utuko atu ai whatokanga ki he kakai o whanoa ke hoko atu pēa hono mui pau e totongi ko lololo pea ke whasisi mo whapatpatoi no ngawe ake ko lololo o tatau peki hono uto e mea lele, koe uhilama hono ngawe ake ngahi nau wha elektronika, ke malawa ki tau ta ofi a hiki hake koe tatonge ko lololo I hono ngawe ake wha aho, lo donge futaimi whaingata ani. Ma ai ngonga reteo mo televisione tonga, ko Alice Tupou. Pea I hana whamanatua ko ia e a whamamanahi o mea toko ni e a whalai te me ke kōsi ne whahai to ke tā o whatukia me he potu ngai mo ui. Ai au ke laupiri o nai ka kai me ngai vai whanua o Awhilika me ngai whanua masirisi wange o kunau mate ko e whie kaia. Ka koto ngani e au hape o tau ka kai hono mao koe me toko ni o toi holuange. Alice Tupou mai pe me whakai ki ke taranoa ko ia. Koe aho whamamanahi koe a mea toko ni o whailonga I he aho tahauno koe a o katopa o I tau kotoa. Ka koe uhi koe tau ni nai tō tonu ai aho tahauno ane awhi. Pea koe uhi ngai nai unu mai ai pe o whailonga I koe a e whalaite kohono taha wha. Koe ka venga nai whotu ke whailonga I ake aho whamamanahi o mea toko ni ke tau ni o pehe o wali e kina peli a ki hataha. I whamatala koe a toke tā o whatukia, nane pehe ai
Nei ai matau whawhaito o nane pehe koe mea tokoni koe ku ke whaata ke hou ke hasino, e malawa pe ke hoko koe whaito o malu mo lelei taha ke te koe moho mo ui, pe ko hake mkari tene whako nahi mamari e koe, pe kono toi ai ke mahino ange, koe mea tokoni koe ku ke whiri ke mau, kai pe koe mea tokoni ke ne whatuple kina ho mo ui lelei, koe mea tokoni e tene mau iho sino o whatupunga e mahamahaki o hange koe ngahi mahaki i kai ke pipihi pe koe NCTs. Nani toi pehe koe whakakaukau e ka venga e tau ni hene whelawe i koe me mea tokoni, nei whatau mai ke hono tau i koe a oi whieka ia, he koe palopalema whamamanahi ia. Ko tala noa whakahua o kutaka ho tau whonua, toku au sayange mate māko nā he mate whieka ia. Ka kono mo oni o kuna tatau pe koe mate mākona, pe koe mate whieka ia, ka koe mate o more mo ui. Ko ngai mate ko yana me malawa bea ke ta ofi ke oa na hoko. It's preventable. O ka pau nai malawa ke nau mau pe whiri ki he mea tokoni whakatupu mo ui lelei. He koe uhoia o NCT i tongani, koe whounga o e tau mau o e mea tokoni. O tau whiri ki he ngahi mea tokoni o kai whakatupu mo ui lelei, pe mau o hulu me he lai whiunga o whie mau. Pau tok tāna ke at peki ai i kai ke mo ui longo mo ui, pia pehe ki hono mau o e tapaka pa mo i kawa mālohi. Whatatau ke ripoti ai potu ngā ue mo ui, o ku i he pē seti e fitu nima ki he walu noa, ai mate i tonga i he tau, koe whakatupunga e NCD. Pau taimu ai mahaki mafu, suka, kansa, pa mo ngahi mahaki o i halanga mānawa. Koe whakalolo ma, he ku alu ke toe tau i ki ange, ai mate i he tau. He koe pēseti e walu noa pe toi lahi ake ai, o i kau mate, o nau i he tau motua, koe tau whanoa ki he ono noa. O i kai ke nau au sia, aho nau ngū whakatohi tapu, ai tau fitu ngofulu. Ne toi whamalaala a tore tātou kia ki ngai metakoni u tonu ke mau e he kakai o whanua ke whasisi e mate me ngai mahaki i kai ke pipihi pe koe NCTs. Koe teke ngāwe koe ni, kua pau ke mau he kakai ai mahi no mo i ilo whiunga, ke tokonia ki nau tolu, he nau whaitutu uni ke whiri, ki he mea tokoni o tau i ho nau ātakai. Ai mea tokoni o si ia Yesu ka, ngā kō, pa moe maasi ma. Ai mea tokoni o kulahi ai iwi whaka mea tokoni, o whie mau he sino, o hange ko ia ko e tau mea tokoni, tu whonua, local foods. Pa koe whakawhiawhia, he ko ia e tohi whakahino-hino whakawhonua, ki he whounga o e mau o e mea tokoni, mo ngahi tō onga mo uilelei. Ai ana ngāwe lahi ki ai ai ongo potu ngāwe, pot ngawe mo ui pa mo pot ngawe ngou e mo mea tokoni i fe ngawe aki pa mo FAO pena tok kasete o whaka ata ki ngawe aki i ngahi mahina si i kua hili. Ko toi pe eni ke tuku atu e tohi ko ia ke ngawe i ke aonga ki kakai o e whonua. Ne te pehe whoki e toi tātou kia ku whengai pot ngai mo ui ke sio na lava ke whotu o hanlau ke ne mapulei a hano whama ke ti i mo tu waki koe ngahi me tokoni o kune whatupu mo ui lelei ki he longa i whanau. Koe tokanga koe ai potu ngā we he alu pe ke lahia ngai whika koe longa i whanau nau fuusi sino mo sino nge nge he ahoni. O gei e kaunga lahi ki ai we sia koe nau whiri ke mea tokoni mata unga i ngahi tu waki me whakali ali koe ai ngahi kautaha pisnisi. Koe fusi sino mo sino nge koe ataki tu ai o whihalaki koe tau mao e mea tokoni, pea koe tahai e palpalema te whito kune whatupunga ngai mahaki i kai ki pipihi ka pau e kai ke whaiha tau ngā aue he taimini e alu ke toi lahiange i he kaha o. E te pehe toke tā o whatu kia ku whaamu ke tu whataha ai ngahi kupu whekau aki, o whepopo waki ke se ate wholau ko tofa e he Eggmanistar me pule lahi koe pot ngai ngowe mea tokoni me whao akau, ki e malu mo hao mea tokoni ke whapapau i au tau langa hatonga o tu uloa ai ai mo uilelei hano kakai, o oa na ali aki peli e kina hataha. Ma ai ngongo ai radio mai televisione tonga, kua Alice Tupo. Ko e une ngongo whaloto whanua pia ki e howani me panke langa whakarako e o tonga TDB. Ko e whamumita me malai spoti hoko mai o kahiri eni whahauka tuia e vai whanua tūpola.
Whetau ki whi au mai ko e wakai e ni ke mala e sipoti. Kua whakahingohi Christian Wolf ai kau wa inga toko taha hiwa te nau whetau laki mō Papua New Guinea i he ahapule lulu e wikini i he paa ke Totally Wicked i Inglani. O wikai ki kawa Conrad Harrow i he ti mini neongona ane wa inga mo whalanse hi wiki ko osi pia ko iai me la vea ki a Will Hopoate. Kai ke ko yanga lewa ene tu a timi. Leo kola tol ta ukoula ke kapakawa Daniel Tupou mo sione katoa, senta mo se suli mo Will Bensini, feesia talatau a mone, ha fetu mola lolohea, hoka a Soni Luke kai matatolwa Eden Fonua Blake mo kapiteni, ko sio siwa tau ki aho. Hua a Felice Kaufusi mo kion kola matangi pia loka aha mole ola kau atu. Ko e kau talifaki wei a David Tatola mo yaki foto aika David Fifita, Ben Murdoch Masila, Isaiah Katoa mo susi fatalakai. E whetaulaki a tonga mo Papua New Guinea he hawhe ai walu pongpong he pule lulu, pe ai whamafola hanga tonu atu ia i he leti o mo televiso ne tonga. Kai ke hene kamata e whiahipo a mamani heng sa hapate, ai ne kirikiti ai Inglani a Haamoa a ke poini ko ono noa ki he ono. I kuna Australia i Fisi whaavalu ki he walu, i Itali Scotlani whaavalu ki he wha, ai alani Jamaica whaavalu ki he ua, pe anu usila i le panoni, koe tolu wha ki he tahawa. Pea koe whaasiau i kai pikita iai ha holohifo ki he tuunga wa inga e timi ai tala, hile na wewela i a Fisi a ke poini koe fitwha ki he nimenima i na ulaki wa inga i he whiauhi Pacific Oz hono wa aneafi. O hoka i kuna koe niko a whakatokanga ki he ngai timi he whiauhini ke na manatu i koe tala, koe haulolo tonga ia o e whiauhini. I he kuata uloaki ni take ia tonga koe tahiwa ki hongo fulu. Kuata hono wani na uto e taki pe ai koe tolu nima ki he wawha a Fisi, kuata hono tolu ni aluhake ai e kaio ni mawalu a tongani ki he tolu ono, pea i he kakato ai wa inga na e fituwha ia e tala ki he nime nima ai Fijian Burrows. O kutaki pe ai tala i te pile lau poini, ua ke ai timi ai USC Fanta, tolu lewa a Haamoa, wha ai timi ai Australian Pathway, nima ai Papua New Guinea, pe a koe ono o ke ai a Fisi. Kai talu hono i kuna he talai na ulaki wa ingai maa asi e tau ni, mo i kaipe ke nau te ulungia. Kai ke he hoko atu ai whiauhi ke takai hono wā i he whewhini ai e whetaulaki ai e tala, mo i timi a Papua New Guinea he hoko tonu ai hi wā he whewhini pe whamafolanga tonu atu ia i he leiti o mo i televiso ne tonga. Ko e mala e pia i sipoti ki he whewhini o atu fokia mga tuunga he ngalilei ai kautaha ai Pacific Timber and Hardware. Mai ngongo ai leiti o mo televiso ne tonga ko au wahi whanua tō pola. Ko e whamatala e ai tuku mai mi wawakai matangi a tonga i whamo tōmo i potunga i Mirek. Ko taitai lele ki mutu ki ta whamatala ea ko ia ki he whewhini. Makai koe ke tūngai ea ko a altamaki uha vai une toka i tonga tapu mo eua. Ko a ahofia moha uha tu mo tōtō holo. Ki haa pai tonga tapu mo eua ki he whewhini mo i pōni. Ko tonga ko ia ko a matangi o kuangi mea ake ne ka apui e ko toa tonga. Ko matala e ka pongpongi, ke ngoni ua mua wau, angi ki mamalo hi matangi mea ake, pe angi malo hiangi a ngai taimi, tau te whito ki ngoni ua. Kahi alamari e petu ke ha o fia whakataimi, moha uha tu mo tō, i ngai whetu peni, hi hapai tonga tapu mo eua, angi ki matangi me hahake, mo toke lau hahake. Laki a fia e langi, moha uha tu mo tō holo, pe alolai a ngai taimi mo mana, whakau ki alamari e atu ki a pongpongi. Maulala tafu mawhanafo fofua au utilisio siase wanoa ke wafa, malunga tafu mawhanafo fofua au utilisio siase wa walke tō noa. Tau kai ke whamatala ea ki tahi, tau kai ki he whamatala ea ke tua pōpongpongi ki he ngai potahe o tō ngā. Ki he ngai potahe o ngoniwa, i angi matangi mea ake, maritahi o ngufulu ke tānima ki e hoa, pia hiki ake o ke maritahi wanoa ki e hoa i ngai taimi. Toka maari ke hohosi e tahi o au ke mitai wā. Ki he toenga ngai potahe o tō ngā, e angi matangi mea ake mo toke lau ake, maritahi o ngufulu ke tānima ki e hoa, toka maari ke hohosi e tahi o au ke mitai taha tesmare nima. Tau kai ki taimi hua me mamaha e tahi, tau maari e tahi e o skwata me taha a hengi, maha toka e tahi toi kuata ki he walu a pongpongi. La me mahina e hopo la a e osmite fit me he anoa a pongpongi, hopo mahina he osmite wanoa me taha a hengi. Kua matala ea ke aho e ono ka hoko maiki no ka lofa, angi ike matangi me toke lau, pea whiangi ake a ngai taimi. Kua au ke teka matangi o angi iki, pea hako me tonga ake, me he toko naki ki e mori te koe wika hau. Au aho fia moha uha atu umoto i a ngai taimi, me he tōpule lulu ki he sāpate koe ia o wike ni, pea aromaari e atu ke
le lulu mai mo ni te wika hau. Mawhana tafu mawhana fufua au ki tiri siosiasi ua no ke wahiva, mo mo tafu mawhana fufua au ki tiri siosiasi e ua ke wawha. Hau ea, e au ki pese te walu noa ke hiwa nima. Ko e whamatala e apeka ki mua pia tau mawai te towakai ngi peheni ki ngahi ulu i o ngongo. Kamata e polo kalamata koni whapaanga e kau taha i ngai puli ang whatatahanga e kau whengata i a whia makehe i tonga ni. Whaau peke holo lahia ngi i whamu ulelei e ku mao ni kere tonga ni whahoa ki ngai tao ko maliwa tu. Pe a tani e paa pule whe unga ki kamata ngai a ki te tongi whaokoe ke kola lolo a pongpongi a tā walu o katopa. Aia o kuhama iei ai hiki i te tongi koloa lolo. Ko e une ngongo whalato whanua pe ia mui lejo tonga o loaki mui wakai maa whoki televisoni tonga ki hawani o kei whakaamu ne au taki ko tonga pe ngā he wangoni ki halo to whani ko tonga pe. Whamalotu ki tau kei whiau mai, ko liriani polu tele, ka mo me a.